yang membentuk ribuan kupu-kupu. Lentera ini berisi ribuan harapan yang membentuk ribuan kupu-kupu.
I'm me, and there's no one I'd rather be.
You can sit around and wait and see. For a moment I'll be standing free. So hurry up and wait for me. Got a bag of chips by the sea. The sun is blazing down. I've got my smile now. Here's the thing. Your chips are really nice. Come on, relax and have some chips with me. Chill out, let Please ban a hero. Your team is banning. Your team is picking. Apakah kamu ingin The berteman dengan enemy is Nana? picking. Harapan akan tetap ada, bahkan ketika semuanya terasa menyedihkan. Tidak ada hujan yang bisa lolos dari The enemy is picking. Petir mengungkap segalanya. Jadi, siapa selanjutnya? Your team is picking. Siap, maju! The enemy is picking. Aku di penjara. Kodok kawan, tulang besi. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed!
lebih penting dariku. Setiap keputusan sangat berat. Aku akan melakukan segalanya. Berpikir sebelum Understood. Launch attack. kejadian itu membuat tempat ini berubah. Request backup. Berpikir sebelum bertindak. First blood. An enemy has been slain. Setiap keputusan sangat berarti. You have slain an enemy. An ally has been slain. Request backup. Aku akan melakukan segalanya. Ini lebih penting dariku. Kejadian itu membuat tempat ini berubah. Setiap keputusan sangat berarti. Aku akan melakukan segalanya. Kejadian ini Slain an enemy. Gather at the turtle. lebih penting dariku. Launch attack. An ally has slain. Initiate retreat. Initiate retreat. Setiap keputusan sangat berarti. Kejadian itu membuat tempat ini berubah. An ally has been slain. Ini An enemy has penting been dariku. slain. Request backup. Berpikir sebelum bertindak. Launch attack. Aku akan melakukan segalanya. Kejadian itu membuat tempat Ally has been slain. Spree. Initiate retreat. Setiap keputusan sangat berarti. An ally has been slain. An enemy has been slain. Launch attack.
segalanya. Your team destroyed a turret. Request backup. Request backup. Timku lebih penting dariku. Okay. Request backup. Gather at the turtle! Berpikir. Initiate retreat. An enemy has been slain. Shut down. Double kill. Our turret is under attack. Penting dariku. Team destroyed the turret. Mantap. Mantap. An ally has slain the turtle. Aku akan melakukan. Kill. Mampus. Nangkat. Kejadian itu membuat tempat ini berubah. Ally has been slain. Berpikir sebelum bertindak. Launch attack. Your team destroyed a turret. Unstoppable. Killing spree. Setiap keputusan sangat berarti. Kejadian itu membuat tempat ini berubah. Kill. Setiap keputusan sangat berarti. Berpikir sebelum bertindak. Aku akan melakukan segalanya. Mega kill. Shut down. Ally has been slain. An enemy has been slain. Unstoppable. Gather at the Lord! Timku lebih penting dariku. Our turret is under attack. Your team destroyed a turret. Gather at the Lord! Timku lebih penting dariku. Okay. Request backup has been slain. Godlike. Gather at the Lord! Request backup. Aku akan melakukan segalanya. Monster kill. Gather at the Kejadian Lord! itu membuat tempat ini berubah. Gather at the Lord! Gather at the Lord! Sebelum bertindak. Okay. Team destroyed a turret. Request backup. Legendary.
turret is under attack. Setiap keputusan sangat berarti. Timku lebih penting dariku. Legendary. Kejadian itu membuat tempat ini berubah. Request backup. Lakukan segalanya. Jatuhkan senjata kalian. Legendary. An enemy has been slain. Godlike. Request backup. Our turret has been destroyed. Launch attack. Your team destroyed a turret. Request backup. Timku lebih penting An dariku. enemy has been slain. Berpikir sebelum bertindak. Launch attack. Double kill. Setiap keputusan Turret is under attack. Your turret is under attack. Destroyed a turret. timku lebih penting dariku. Setiap keputusan jatuhkan senjata kalian. Launch attack. Kejadian itu membuat tempat ini berubah. Request back. Kill. Ally has been Gather at the Lord. Berpikir sebelum bertindak. launch attack. Aku akan melakukan segalanya. Gather at the Lord. Gather at the Lord. Timku lebih penting dariku. Berpikir sebelum bertindak. An ally has slain Thor. Aku akan melakukan segalanya. Our inhibitor turret is under attack. Kejadian itu membuat tempat ini berubah. Setiap keputusan sangat berarti. Aku akan melakukan segalanya. You destroyed a turret. An ally has been slain. An enemy has been slain.
Jadi aku dulu buat tempat ini. You destroy the turret. Victory! Well, I'm me, and there's no one I'd rather be. You can sit around and wait and see. For a moment, I'll be standing free. So hurry up and wait for me. Got a bag of chips by the sea. The sun is blazing down. I've got my smile now. Here's the thing. Your chips really make me sing. Api jiwamu berkedip-kedip dengan begitu indah. Chill out, lay back, I'm right where I wanna be. We've got time to take it easy. You always tell me to speed up, but slow down. I've been kicking my feet. Namaku, nanti kau juga akan tahu sendiri. Planned, yeah. Good trees by the sand, you know I wanna chow down. Oh yeah. So when you ask me if I'm gonna change, you ain't heard a word I said. I got just one thing I'm telling you. Come on, relax and have some chips with me. Chill out, lay back, and right where I wanna. Time to take it easy. A little R&R is gonna do me right. Turn my brain off, ain't no work for me tonight. You know I'm feeling some tasty trips in hand, got me in a chill mood. So when you ask me what I've got to say, oh, I'm so self-assured. I've only got one thing on my mind. Your team is banning.
And a hero. Your team is picking. Siap po mulai. Lalu Otot Wah. tulang besi. Kan? Ada Julan, ini kok. Aku daripada Your kekuatan team is manusia. picking. Aku bersumpah untuk melindunginya hingga tetes darah terakhir. Julian tidak bisa ini. Kalau tidak mana? Lagi mana? Jadi apa ada? Hah? Itu dengan Maria. Pilihan adalah keluarga ataupun takdir. Ini banyak penonton. Awas jangan dulu di TikTok. Hut hut, aku seorang ahli waktu. Ayo Dexter, Namaku Digi. waktunya pertunjukan kita. Aku adalah wujud balas dendam. The enemy is picking. Kita jualnya. Banyak. Yang 40 Oh, 40 betul. Betul lah. Iya. Ya. Bagian. Lempar dulu. Kalau kalah jadi heboh. Kita. Boleh. Ada lihat. Lalu itu apa? Kopi. Welcome to Mobile Legends. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. Akan memulihkan kejayaan bangsaku dengan kelinci. Hanya aku dan harus aku yang mengakhiri kekuatan kegelapan. Saksikanlah kehancuranmu sendiri. Apa nih? Tebus semua dosa-dosamu. Pikir, awak pikir. Ini. Rasakanlah balas dendamku. Enyahlah. Tenggelamlah dalam kesunyian. Keheningan abadi menguasai kegelapan.
Aku akan menerangi sejarah kejayaan kami yang sudah terlupakan. An enemy has been slain. An ally has been slain. An enemy has been slain. Double kill. Enyahlah Sangguji itu siapa menolak? kekuatan kegelapan. Balas dendam akan jadi milikku. An ally has slain the turtle. Itu benar. Hancur. Mega kill. Semua kebencian, aku akan menanggungnya. An enemy has been slain. Menderitalah dan ratapi nasibmu. Bahkan seekor domba pun merasakan melukai gembala yang jahat. Unstoppable. Kekuatan kegelapan. Kebencianmu adalah makanan bagiku. Cih! Ally has been slain. Kejayaan padang gurun jauh terlupakan di bawah Tidak menjadi saksi apa? Aman. cepat. Pertempuran masih kuasa kegelapan. Apa semuanya? Dia dipuji. Kami Ally has been slain. Slain an enemy. Semakin membara. Kami dikorbankan atas nama kehormatan palsu dan ditinggalkan untuk dimangsa oleh pencuri. Tenggelamlah dalam kesunyian. Request backup. Saksikanlah kehancuranmu sendiri. You have slain an enemy. Sedang. Slain the north enemy has been slain. Kematian membawa keheningan. Kami dikorbankan atas nama kehormatan palsu dan ditinggalkan untuk dimangsa oleh pencuri. Tiga. Ally has been slain. Killing spree. Monster kill. Tiga. Oh yakin cuma tidak di ada tiap yang hiburan. Menguasai Ini penyesalan yang hiburan. Enyahlah. Tapi ini stop di bawah. Your team destroying spree. Akan melahap dosa-dosamu. Kekuatan kegelapan. Godlike. Semua kebencianmu Destroy the turret. menanggungnya. Initiate retreat. Kebencianmu adalah makanan bagiku. Mega kill. Our turret has been destroyed. Initiate retreat. Shut down. Shut down. Perjuangan
Permainanku belum selesai. Betul Bapak. Kuasa kegelapan. Our turret is under attack. Ulti sampai mati baru dia. Aku akan menerangi sejarah kejayaan Enemy yang has sudah slain the Terkenal lagi. kekuatan kegelapan. I'm coming. Rasakanlah bala. I'm coming. Klode. Kebencianmu adalah makanan enemy bagi has been slain. Enyahlah. Ulti ke rumah ini baru. Ante pengen anjing otak kiri. Mereka apa ya? An enemy has been slain. Beres Double itu. kill. Bawanya keluar. Triple kill. An enemy has been slain. Tidak tergoyahkan. Tombak penghancur. Shut down. Your team destroyed a turret. Kejayaan padang gurun jauh terlupakan di bawah Your team destroyed a turret. tenggelamlah dalam An enemy kesunyian. has been slain. An enemy has been slain. Kegelapan mengubah tubuhku. Kebencian menjadi semangat jiwaku. Mana dia? Apa? Kekuatan kegelapan Anjing. Has launched attack. Kenapa lagi gue ini? Itu bisa aja. Itu bisa diatur. kejayaan Slain. diulang. Anjing. Ally has slain Lord. Our turret has been destroyed. Ally has been rampage. Ayo, menurut dari itu. Goyahkan. Anjing skip kan. Hanya aku dan harus aku tombak penghancur. Enyahlah Kalau kekuatan kegelapan. Anjing sakit lo di bawah. Cepat, pertempuran masih berlanjut. Ally has been slain. Enemy has been slain. Double kill. itu Your team destroyed a turret. Tik. Destroyed a turret. Killing spree. Kekuatan kegelapan. Your team destroyed a turret.
Buatlah kegelapan. Saksikanlah kehancuranmu sendiri. Kematian Mega kill. membawa keheningan. You have been slain. Rakyatku Ini juga kan yang mau kita gitu. Ayo. Unstoppable. Monster kill. Mana jadi dulu ya ini. Aku jadi Kan itu lu. ya. An enemy has been slain. kejayaan di masa lalu menanti Request backup. diulang. Anjing. Double kill. Killing spree. Destroyed a turret. Kebencian ini tidak tergoyahkan. Enemy has been slain. Hancur. Double kill. Bahkan seekor domba pun tidak Mengerti. melukai gembala. Balas dendam akan jadi milikku. Tebus semua dosa-dosa kekuatan kegelapan. Killing spree. An ally has slain a lord. Nice. Kebencian Ih, anjing udah bau. Ini tamu banget. kejayaan di masa lalu nanti untuk diulang. Destroyed a turret. An enemy has been slain. Double kill. Không biết gì. An enemy has been slain. Victory! There's no one I'd rather be. You
Dia sama sama. Tuh, ini dia. Ya, kamu lagi. The sun is blazing down. I've got my smile now. Here's something. Your chips are really making me sing. Come on, relax and have some chips with me. Chill out, lay back, I'm right where I wanna be. Betul. We've got time to Betul kan lu anak. Pulang no. Pulang kasih no. always tell me to speak Betul gua. up, but slow down. I'll be kicking my feet up and just going to town. Nambung aja liburan yang pulang. Bag of chips in hand, Penasaran lo. I got nothing planned. Good trips by the sand, you know I wanna So when you ask me if I'm gonna change, you ain't heard what I said. I got just one thing I'm telling you. Come on, relax and have some chips with me. Chill out, lay back, and right where I wanna be. Awang dulu ya orang. Get time to take it easy. A little R&R is gonna do me right. I'm gonna turn my brain off. Ain't no work for me tonight. You know I'm feeling good, just the way I should. Some tasty trips in hand got me in a chill mood. So when you ask me what I've got to say, oh, I'm so self-assured. I've only got one thing on my mind. Come on, relax and have some chips with me. Chill out, lay back, and right where I wanna be. We've got time to take it easy. Kamu ada apa ini? Sebentar dulu. Your team is banning. Please ban a hero. Your team is picking. Otot tawa, The enemy is tulang picking. besi. Air tenang menghanyutkan. Selamat datang di Your team istanaku, is picking. teman. Ingat namaku. Dengan api akan The enemy is kuhanguskan picking. dunia ini. Kali ini pilihan ada di tangan. Ada
Biarkan mereka yang jadi pahlawannya. Akulah kebenaran yang didambakan dunia. Aku melihat banyak sekali mangsa. Oh, pakai terang pakai apa? Semuanya akan The dilahap enemy oleh is api. picking. Halo Dexter, waktunya pertunjukan kita. Masa terlalu juga namanya sih, tidak lagi. Masa terlalu. Iya. Gojo Satoru Gojo. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! Mungkin aku harus membuat skateboard api. Rasakan panasnya api neraka. Mengapa guruku tidak bisa mengerti aku? Kalian segera akan mengetahui kekuatanku yang sebenarnya. First blood! Kalian tidak bisa lolos dari ledakanku. Ally has been slain. An enemy has been slain. Initiate retreat. An enemy has been slain. Slain. Ally has been slain. Dunia api adalah wilayahku. Sihir? Bukan. Ini adalah kekuatan arcade. Kalian tidak bisa lolos dari ledakanku. Gather at the
the turtle. Pangeran The enemy has slain the turtle. kalian segera akan mengetahui kekuatanku yang sebenarnya. Apiku akan kembali. Mengapa guruku tidak bisa mengerti aku? Sihir? Bukan. Ini adalah kekuatan arcane. An enemy has been slain. Dunia api adalah wilayahku. Pangeran api. Semburan api. An enemy has been slain. Rasakan panasnya api neraka. Ally has been slain. Kalian segera akan mengetahui kekuatanku yang sebenarnya. Udah gimana lawannya? Dunia api adalah Enemy has wilayah. slain the turtle. Ally has been slain. Mungkin aku harus membuat skateboard api. Sihir? Bukan. Ini adalah kekuatan pangeran api. Semburan lava. Ally has been slain. Enemy rampage. Shut down. Akan menyala kembali. Our turret has been destroyed. An enemy has been Aminayna kalau magi aja kah yang bisa atau alpha? Kalian Semuanya sih bisa. Ini mabar berlima. Jadi lane-nya nggak ada magi, ya magi lah. rasakan panasnya api neraka. Agas, anjing. killing spree. Anjingnya Sapphire. Ajar. You have slain an enemy. Aduh. Ay, naga benar. Mengapa guruku tidak bisa mengerti aku? Mega kill. Shut down. Ante yang Slain. kayaknya perlu diinjang.
slain the turtle. Our turret is under attack. Kalian tidak bisa lolos dari ledakan. An enemy, our turret is under attack. Double kill. Kalian segera akan mengetahui kekuatanku yang sebenarnya. Rasakan panasnya api neraka. Pangeran api. Semburan lava. Sihir? Bukan. Ini adalah kekuatan arcade. Killing spree. Double kill. Shut down. Mengapa guruku tidak bisa mengerti aku? Panteng. Nak babi je kau. Mati tu kau. Has been slain. Mungkin aku harus membuat skateboard api. Saya hebat nak kini bau. Has been slain. Matiin jeng. An enemy has been slain. Launch attack. An ally has been slain. Our turret is under attack. Destroy the turret. Pangeran api. Semburan lava. Api adalah wilayahku. Sihir? Bukan. Ini adalah kekuatan apiku akan Has been destroyed. An enemy, our turret is under attack. An ally has been slain. Initiate retreat. An ally has been slain. rasakan panasnya api neraka. Launch attack. The enemy has slain Lord. Pangeran api. Semburan lava. Kalian tidak bisa lolos dari ledakanku. Our turret is under attack. An ally has been slain. Api. Ally has been slain. Our turret is under attack and destroyed. Your turret is under attack. Our
Bingung deh gua. Defeat. Well, I'm me, and there's no one I'd rather be. You can sit around and wait and see. For a moment, I'll be standing free. So hurry up and wait for me. Got a bag of chips by the sea. The sun is blazing down. I can't smile now. Here's the thing. Your chips really make me sing. Great Dragon menghadiahkan lentera ini kepadaku. Itu sudah lama sekali. Chill out, lay back, I'm right where I wanna be. We've got time to take it easy. You always tell me to speed up but slow down. I've been kicking my feet up and just going to town. Udah agak. Oke, emang. Oke, emang. Banyak kulit buat. Buat. Your team is banning. Please ban a hero. Team is picking. Enemy hero. Oh, ya, terlalu kuat, emang tidak. Terlalu kuat.
ini anak kecil tahu. Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them! All troops deployed! Biar ku antar kau ke dunia lain. Harusnya Thomas mengajar. First blood! Tidak. Strategimu sangat payah. You have slain an enemy! Aku akan melakukan segalanya untuk Aziz. Segalanya! Siapa yang akan... An enemy has been slain! Gather at the turtle! Harusnya Thomas mengajarimu cara bertarung. Request backup! Ally has been slain! An ally has slain the turtle! An enemy has been slain! Akan melakukan segala Request backup! hancur dalam sekejap mata. Launch attack! Siapa yang akan mengenali orang lemah sepertimu? An ally has been slain! An enemy has been slain! Ally has been slain! You have been slain! An enemy has been slain! Double kill! Tidak. Strategimu sangat payah. Mega kill! An enemy has been slain! Request backup! Ally has been slain! An enemy has been slain!
Abyss adalah rumah bagiku. Your team destroyed a turret. An ally has been slain. Harusnya hidupmu akan hancur dalam sekejap mata. Request backup. Tidak. An enemy has been slain. Launch attack. Mega kill. You destroyed a turret. An ally has been slain. Hancur dalam sekejap mata. Siapa yang akan mengenali orang lemah sepertimu? Melakukan segalanya untuk Abyss. Segalanya! Killing spree. Enemy double kill. Shut down. Manusia atau Unstoppable. Our turret has been destroyed. Launch attack. kasihan. Mengapa kamu tidak menyerah saja? Harusnya Thomas mengajarimu cara bertarung. An ally has been slain. Monster kill. Slain. Shut down. Aku akan melakukan You destroyed a turret. hancur dalam sekejap mata. Your team destroyed a turret. Enemy double kill. An enemy has been Our slain. Turret has been destroyed. An ally has been slain. Our turret is under attack. Hancur dalam sekejap mata. Ally has been slain. An enemy has been slain. Capek kan menjudalang. An ally has been slain.
Siapa yang akan mengenali orang lemah seperti ini? Cantik ini. Harusnya kamu mengajarimu cara bertahan. Tidak. Strategimu sangat payah. Bapak aku tunggu semoga. Kasih. Mengapa kamu tidak menyerah saja? Request backup. Understood. Enemy has been slain. Sekolah Pani, sini Pani. Ally has been slain. Double kill. Dalam sekejap mata. You destroyed the turret. Aku Pringki. Siapa yang akan mengenali Aku orang bantu reportnya report sendiri saya. An ally has slain Lord. An enemy has been slain. Harusnya Thomas mengajarimu cara bertarung. Aku akan sayang. Mega kill. Yang Your team destroyed the turret. apa lah paham tower dalang. Aduh tembak. Apa? Ally has been slain. Ally has been slain. Tidak. Ambil bawah tuh Praduna dulu. Kan bawah tuh dia. Apa? Kabur pengacuy.
Sebat, kabur, mundur lah, bro. Tadi siang. Kasih, mengapa kamu tidak menyerah saja? Mati. Oh, mati. Mampu dah. Sesuai barban ni, dan oke cincar. Siapa yang akan mengenali orang lemah seperti ini? An enemy has been slain. Harusnya kamu mengajarkan Muter. Tidak. Strategimu sangat payah. Makanya besar tuh. Launch attack. An ally has been slain. An enemy has been slain. Kira sana kikir, anjak dan kajang. Hidupmu akan hancur dalam sekejap mata. Tambah You have been slain. kejayaan. Mati anjing. Ibu benar kali dia canggih mati dia. An enemy has been slain. Launch attack. Apa lah kamu? Awak ini dia sebenarnya tidak penting semua ini. Enemy double kill. Abyss adalah rumah bagiku. An enemy has been slain. Saya balong perangko. Akan melakukan segalanya untuk Abyss. Sampah anjing. Pantai semut ni tinggi tadi. Nak bawa na saya tekan. Oh, An enemy has been slain. Double kill. ajulah. Wah, canggih wah, matiin dia mah. Shut down. Triple kill. Launch attack. Wah, Pak Abi tadi kanang yang perengki susu sebat. Makan tuh. Launch attack. Kasih, mengapa kamu tidak? Dan tuh mah capek lah. An enemy has been slain. Initiate retreat. Victory. I'm me, and there's no one I'd rather be. You can sit around and wait and see. For a moment, I'll be standing free. Ini dia. So hurry up and wait for me. Got a bag of chips by the sea. The sun is blazing down. I've got my smile now. Here's the thing. Your chips will really make me sing. Come on, relax and have some chips with me. Chill out. Namaku. Nanti kau juga akan tahu sendiri.
Time to take it easy. You always tell me to speed up but slow down. I've been kicking my feet up and just going to town. A bag of chips in Hati jiwamu berkedip-kedip dengan begitu indah. good treats by the sand. You know I wanna chow down. Oh yeah. So when you ask me if I'm gonna change, you ain't heard what I said. I got just one thing I'm telling you. Come on, relax and have some chips with me. Chill out, lay back, I'm right where I wanna be. We've got time to take it easy. A little R&R is gonna do me right. I'm gonna turn my brain off, ain't no work for me tonight. You know I'm feeling good, just the way I should. Some tasty Pandangan dunia tentang diriku sama sekali tidak penting. So when you ask me what I've got to say, oh I'm so self-assured. I've only got one thing on my mind. Come on, relax and Lentera ini berisi ribuan harapan yang membentuk ribuan kupu-kupu.